thir tu le nga tu zong zong te in zewan chabai le vek ule me chen zuar tam loi chan hi in zepa in turu tak chung le mi shet lau tak no te zor ngam na in thu boy lem to lo te ne na in pol khom na rama kan cheng me ka social media sang sang te chu walau to ka kan me chia te an zor na hmuna achang chhota ani hi social media kal tanga in zor thin te hi an chigim ta hle bok mi pa lo in zor tlang in dor turan amta social media kal tang si lo in zor thin tlema chang kang de ule class de utam zia te hi kan vei a hun ta hle mai engwanga he ti man in zor ta mai hinge an ni Mizoram ai in chai urnaram fason sanna awam big lawang ti hi tudik tak alo ni a kan nula le tlangwal te zinga in ti mel that du ngaudu vunnal du in chaina changkang le man to berber achil in ti mu tam lu tuk na chuan walau takano de zorna olsam taka sumlak lu du na aron pian tirta ani hi mane thu ziak ka mu pakhat khan ngai to na ati thui hle mai sumle pai har satna awangin aizol karon pana thianten in zor ve mai turin min ti awangin min pui thei in omem mi pa ngai chin mel po pa ngai le kondom mang du ngai tur minozon pui ro ti in tingtlang nula pakhat chu aron in zuar top mai ani mi then kha chuan heng in zuar thin tam berte chu tingtlang atanga khapuya na thok turaron om an hlo kham khaplo le rui hlo ngai an ni an tia adik to khat hle ma se heng tingtlang nula te hi idem mai hei hengai to phot te aizola na thok turin an non kala cheng sing khat em po hlo lovin nitin an na tho na hmuna thumno pa ngai tak ne na kal angaya an thumno mai ba ka an mai le vun chaina alongai le zela chumi pi alama an wachet na tam bera an titi tam ber anin elna chu fasona aloni sia ti chuan an hlo atang runga chuan an eile in an thumno le tera upa ka in lang mel thatna alo dai teu silo atopa tim le hre takin an hanin zor ve ta a an hupur ai na lo olsamin takata an hlo poisa te chu nirelo te chungin an hlo chuak ta zong zong si a asa takin no te zorna kan rama alo pungta ani hi ma se zan kata cheng sang ni khan lek hlo pha te ni lo a cheng sing bi chen hlo pha te ero chuti mai in an zor lang ve lo thung kan fashion industry phena kan model te lo in zor sat zia hi nu le pa tam takin an thra ve ta lo thung kan rama no te zorna changkang IG velana tak taka thalak changkang mel fu fu pholang thin tam zia hi rin phak bak alo ni an tan in thubrang ni thei ta lo chu engemo alo pu chuak lik out le nol thina kan rin lo pui pui nula thiang him le changkang ne kan ngai te chu aizol panai nung deuh te kom to hnu phone call tanga kau kal thei an lo ni ta furmai ani hi heng kan nula ta hian sum hlo lem lova ipat me chet na man ai ngot chuan poisa hlo zong in zor hlo na tha chavin mi ngaya model le zai thiam milaran lo ni ve tum sham na chuan zalen rude usi in no ti zorna roi lu ta hlom aloni mi ho safa te an du na an ko sak dan anga kho sak du na changkang lo khovel chen chak kan rama an lo tam ta em aloni a Alexander Damasan novel azia zevlal dailawan ngai nam taka ale lina changtunu angkha kan rama hian kan tam ta aloni ifanu khamodeling lama kalin pason so lim tha ai muwa nule patam takin in chuang ru hle ani hi ma se tuai changkang pakhat interview na kaltangin heng model te camera ma asaru ka inlan an che lo zia an thalak le video leak out lo tam zi ero ise ve si se to silo ifanu nula thiang hema ingai khan poisa dil lo cha kar tin beauty salon na pan theya thuam tun lai do ain bel thei bok chuan aizol panai nung kau kwal thei kholgalan ni ti pom tap mairo ma se chuti a hnekin nu le patam tak chuan mi chet lar fanu nei hi in chuan nan tak an mang mek zok ani sia ti chuan aman tloma tanga aman to thlengma an in zur an tam tak em chan chu mani nei mela khosangam lo mi te mu mani sumlang lu mela khosak she to laglo mizomi puitlem te noi som tha emulak muwa changkang mel tak anga in pholan du na pason ka vel hau tak le in sen so san na atanga lo piang chok mai alo nia ngai to chian pau le apoya kan nula tam tak te hi an khoi thak le lingphian alo ni e atom nan zoram thalai lim thla ta langta ila nu le pa te in nilo a than pa ta ka poisa senga mun ma ho apian cham le engama lomna a om cham chia hun serman line thuam pa ngai tak nen anin cheya hun ser a han zawa an bong hwal duaka hol po chei dang lam ngalin
lam tola siam rem an nga thoi bok thin ti chuan bo dok te chu lam kor nen ron let le in zule sa te chu ram chang kang bar te naw angin an ron chap chuaka rimoi lo ri chuakin kan nula tangwal te chu roi chungin an han lam ta so maya an hmunom phiana sul hot omzi ero rilrua om reng thung an lam ha ta mo tia maniko puite nen an bo then phewa khoi angi an kalanga engwange engen wati don ti hairual anilo chati lai tak chon nula chelo mi ho safanu ti hriat tak chulo na in pona lir theida na thil min lo lak pui atia a thin te so mai tura ti po in an roi to si chuan nam siamin lir theida na hmun an pan dun ta a lir thei chunga lutin hun awa man jok nuwa lir thelo lut tur mi pa akawa mi pa in ama pan chuan lir thei chunga in peisa adin alo om fel der to ani hei hi zoram nu le pa tu in fanu in fapa du om le thiang him taka in ngai ten pian cham le eng emaw thil ti bi khoi hot na hmuna an kala an ko sa zia le thil wati thin dan dik tak chu alo ni e